aprang si Kardom don marley kadu kavi la nili channel kilang ara do ana pan stami Kardom pazir iglo lapen pinia video tanali tum theklong po nili hala title mate thumbnail long ta pipon lo adak pen kilang penali tum chini po pia video mapu video bang kela income tax sorry income certificate so online pen koson si kai apply ma pusinili bang paklang pon populo si income certificate bangi kinang sot lo la teng si certificate ke stame kido tum bang dolo kave tum ta do ta hai po do ta hai laso income certificate na litum hemi nilun emithang mobile pen mate CSC center long nam de pin pen na litum koson si kilongi ma mate koson si kai apply nei ma pu bang sinili paklang pon populo sinang litum nili channel non kelang bom Karbi teach 2.0 long se kimi lang pulte na litum subscribe bang ke ting ni pin pen subscribe tha na pen la so dung la bell arjan ta dui bell arjan ta ber de no la pen all long set de no la lo pulte monili kaprek video le upload sta na litum mobile on le da prang fan la pen non intro bang nili asap so piklang ponpo la intro pendet la pen afrang process bang na litum lang ponigo la pen video bang skip rino kijut pen kicheng an lang ponon afrang sinang litum a mobile long chrome stami kaprek ga browser stami hodak pendam igranang litum type igdamo e-district dagla athak ketok dolo nilila links tame laso video description long bidat pol ason thak na letum tok igdamon tok det pen ason interface wang pon letum matheng no nilila aprang kosons aprang video long nili than pon iglo birth certificate koson se flying ma caste certificate la hai hui long ta nili than pon lo la pen la dak beardet pen letum nason interface ang pon nason interface ang lopol na litum le governance service pulong le ber igo dagber det penalitum atheng no kaprek a page nang klang ikpo lapen nason nang klang ikpo nang litum atheng no dag email address lapen username mate screen name nason nang klang ikpo las ila email address lapen username screen name bangke koson sinang litum kasemari ma mate create kuri ma account bangke nili aprang ta upload tang lo laso video jang sinang litum lang le lang pulote la I button long nili dag link bang ber ik de no lang dam igo sinili bang dag login tang aprang ben sinili ID bunai tang dokok posi nili non dag bang login po nasi video सबसे skip nili le dag login elo email la pen password nili ber ik elo no nili la login long ber pon ik po dag network asap so nili long problem hoy nilindag la pendet la son interface wang ponali to matheng no login det pen apit la pen la dakitok do search e form by details putok dui sorry dak la kitok do ya la search e form by title putok dui la dak lang litum select arjan la thek ponong po select putok
la dak bang le nang le tum select dam igoi dak pen la aber athak la pupon bomon nang le tum dak pp fansi apply ma nang le tum dak pen apply me po la sin pini bang ke nili income tax bang si sorry income certificate bang si nili dak apply pon po nang piklang pon ikpo sorry income certificate ladak chiwang elo la nili kita teng pendak chiwang elo la income certificate po nang litum ladak le fresh igo mate ber igo ber ik det pen nang litum da po kung da dui dak pen nang litum choice det pen la go pulong le ber igo go pulong ber det pen a fin nang litum theng no la son nang chiklang po form title bang ke the income certificate lo la pen department bang ke revenue department lo la pen description ma income certificate lo la pen online apply pudi la sorry apply online pudi la online plong le nale tember igo dak ber igdet pen son interface nang klang thule ponang le tumathing no dakta om pen ateng lo ketok form title la pen form description la pen department dak department la hai lang pon igo nale tum la pen la dak ketok di yo submit online putok di la submit online putok la sila dak la nale tum ber igo dak ber igdet pen nale tumathing no la son details bang nale tum atheng no nang klang po la dak ketok lo application for income certificate la pen dak asamis pen ketok adolo pore pon igdana nang litum la pen la dak ketok ado market fails and mandatory mane la star marks kido ane star kido ane nang litum la son kido ane nang litum bang fill up pon ignang po la pen la dak language ban litum choose pona english ma asamis ma bangali ma mate bodo ma pi language pen sinali tum dak fill up poni ma dak fill up pon me po la for language pen tum ingsi ma ingsi select poni go la pendet aber la first bang kanali tum dak la mr putok dim dak pen select pon igo mr ma miss ma pi ma la imen afrang kachibi dak pen select pon igo la pen dak bange koma men pen si apply ma la somen bang dak tok pon igo la pen la aber bang mobile number bang na item dak pi nang po 10 digit mobile number la pen aadhar card do pulte aadhar number bang pinang po la pen pan card do pulte pan card number dak pinang po la pen la aber ki tok do email id pulte email id do pulte dak email id pinang po la pen la relationship bang na item select pon ingon la dak pen ha la pen next bang ke la relative name do relative name tan alitum dak pen select pon ra dak amen bang tok pon ingo la pen non next bang alitum la permanent address bang alitum dak lahai hui long fill up ponang po permanent address bang la pen address alitum dak pen fill up pon ingo la pen litum la state ban litum dak select ponang po koso state pen sen litum belong ma la pen dak district nang litum select pon iknang po la pen la subdivision ta lo nang litum subdivision ta dak pen select pon iko la pen circle office ta lo dak select pon iko la pen moza ta nang litum dak pen select pon iko la pen la village ban alitum wrong men bang ta select pon ego la pen police station ta dak select pon ego la pen post office ta alitum dak pen select pon ego nang litum kuna arong pen ma ko so police station mala nang litum bang chini po la pen la pin code bang ta litum dak ber pon enang pon litum area pin code ba la pen next bang ke
nalitum dak bangke address non address proof bang nalitum pinang po la address proof la si address proof ki pi phanalitum pan card tame voter id tame la pen aadhar card hai hui tame la si ladak tok pon la ya only jpg jpeg png pdf files are allowed with max size of 500 kb mane photo bangke nalitum jpg nahi la pen jpeg la pen png la kalte pdf file so file banalitum dak upload panang po address proof photo uthaisi nalitum a photo bang maximum mane 500 kb an nang kokpo la pen la second bang ka identity proof la identity proof tame aadhar card tame pan card hai hui tame la ta same la dak max size of 500 kb an photo bang ke thenang po la pen photo type banalitum jpg la pen jpeg png la hai hui nang po kalte pdf file la pen la dak 3 number bangke land revenue receipt la land revenue receipt nalitum dak upload pon ik nang po la browser long siber iglo pulote nalitum file konatsi la sa photo file ki doma dak nalitum chong wa igra dak pen select pon igra upload na la pen nalitum jong se service pipini claim pole salary slip do pulte nalitum dak pidun tame sitame kinang nang ne jong savi pulote la pen dak any other documents kapre documents jong se piduni pulte pidun tamela la pen la 6 number lo mangke upload a scanned copy of the application form manela so application form nang litum download si mane fill up that si nang litum dak upload pontu nang lepo form bange nasa form kona koson mal la tanili na piklang po na penal tum dak form uploaded pen form page bangkan anma number hai bang torna po jong se form sivet polate dak one le tok don tamelo la pen ka na page se scanning kuri mal hai huita dak tok don la pen lai tok thailo polate dak ki tok de la captcha ba na le to mobile lang taka prek pot ani le mobile lang taka prek lo la captcha bang la ber dak ber denon la ber det pen fit na le to dak aber la submit putok dui submit long submit noy jong sinale tumna nani chok chilang mate preview hi pulate chilang tip tela preview long ber no upper ke submit that penale tum phokep kalite thongkep anam na angel asi net banking google pay phone pay lai hui non molami use bang do asi lai hai useful din nale tum thongkep kalite phokep anam na angel la la pen anam na endet penale tuma form mate acknowledgement la so number receive bang long ponale tum la pen mupenili la form la mang pulo la so form banale tum la nili link long la so video link long description long nili pidet po a form da nili na piklang po koson se fill up na ing mal lada la hila form bangke department review putaklo dakta application form sorry application for income certificate la si la dakta same la nilida na piklang pon po nalitum ka fill up ning bangki application name sorry applicant name la pen mobile number applicant gender la pen relationship relative la relative la pen source of income la pen occupation total income kan an malai hui nali tundak pen la pu kung di la hui long phila moi la pen la relationship banali tundak pen tikur na son of ma mari daughter of my wife of husband of la hui di form bangkel ansung e ke fill up ke joy ke la pen next bangkel la permanent address manali tum address line 1 2 la hui nali tum dak pen fill up on ego state la pen district la pen subdivision circle office moza village town la pen police station la pen post office pin code la answer la
la pen la aber do lang dak supporting documents manali tum la so form lang copy bond nei bangke address proof nang po la pen identity proof la pen land certificate la hai bang epidon vek nang po la pen salary slip dote pidon tamena la pen any other documents la hai hoi nang tum dak pen pidon pabon igdet penali tum la photo thainon photo mobile pen capture kori la ala pen adim nali tum nilina piklang tapo dak upload dam nang po la pen la dak signature of the applicant nali tum signature chipinang po mate amen suhi chitor nang po suhi jang si chitor ek table nali tum la eri mon po pen sta ber tamoy la hello form ang la so form nali tum la sa video description na pen download ik der na la pen ka upload ning bangke pen ka upload ning bangke la dak lo pen tan nili dak na piklang add lo nali tum la choose file pulang ber ingon la pen nali tum upload ingon la si mola so a form submit that pen status koson se chelaing ma pulote la tan nili na piklang pon panali tum pan status chelaing bangke nili dag nangli tum back bangra la Chrome browser dam ko input hui gon dar nangli tum tokdam igoi e district pu la e district banali tum tokdam igoi tok penali tum search kori igoi search igoi materi igoi reader penali tum theng la home government of Assam putok di la dar nali tum ber igdamoi kalite nali tum la online e-district mtron.in putok dam igo da video bang ding chat paneli da video bang paching ton thokok pon net slow hois search dam det panali tum mathing la son interface bang po nili la so link to description na pidat po la sinali tum mola ka apply application number banali tum la da type ik nang po la pendat la po kungri la search pulo dakber iglo pulta nale tum status bang ke chilang me po je application ma accept ma mate reject ma mate koson ma pula hai hui la si pinya video long bang ke la anchot lo la si la form se ke fill up hot pipini jong si chokchi made thek thepul la penale tum la form fill up long jong si pipini thek the chokchi pulte ni liphan comment ong stamen arju igon la pen whatsapp long stamen homri igon whatsapp number tanili as video tina description nang tanili number ta piderlo la penale tum nili phan 1k nang pe pleng PUSI nili ning chethelo la pen nang pe pleng don srak sante nang le tum maning sampigi la pen nili giveaway ta subsus ta bipon PUSI mathala la pen bipon lo dolo la si nang le tum tingin ni pin pen la subscribe mo la pen video lang mesen pula share tha la so video eli Karbi ang long andang da pachini nang la pen mo next video long le chitong thuna ante dom me thak me Kardom